Whaftai e toi whatalo whātu. I le pa ia las fo, ia o le malo si o tātou atunu, i o na tūlanga whaarupea, o whapea mwhai ona maua mai tātou whaasalaunga i so staff o le atunu. Ia e mai se fo i le vasenga o tātou journalists, ia po tātou vaenga fo i ia awale tātou press conference talo o na whaatinoina, pe aroa ia le tātou state of emergency o le tāwai o tātou whatatanoanga nei ia whailua atu ai fo i le mano le atunuu ia le tūlanga wai ai nei whatinonga ia e meise le tūlanga o le toe whaareleia atoa ia o le pawa ia le fo ia fio mai ia le afionga fo i le ofisili po le whaurulunga fo ia le whaalapotokotonga tau malosianga e le tise ia o le amawai fo i se whaamaninonga i se latest updates ia o lo ia i tau mawhainga le tātou malo tau wala atu le EPC. Ia le alae mawaili nei a wanoa ia tātou te Feiloā'iga ia maawatu ai fo i se update ai tau tonu vaenga o le atu ina atu wai ia se whamtalanga a le Ōfisa Tūtotonu Fa'alavelave Mātuiā ia le watala aloa ia talu na whaamalu le tātou Feiloā'iga o ia nei le tātou state of emergency ia o le amatalia lea i se tātou update le tūlanga o iai ia tau mawhainga a le tātou whalapotopotonga malusianga tau eritise ia o na tuina atu ai fo ila ia o se tūlanga o iai whatinonga o tātou ngaruenga tau wala atu le tātou Ōfisa Tūtotonu ia nei awanoa ia e awatu ai fo i le whamalo ia ma se awanoa fo i le afionga le li ofisili ia mo sana whaamani nonga le tūlanga o iai ia tātou tamu whainga le nei aso. Tālu ona atole vai aso, tālu ona whaatino tātou Feiloā'iga lo iai nei. Ia tuina atu ila whionga whamui. Ia, whaftai ila whionga te whanomo mātou o wano. Ia pātalo pati po i le pai o tātou whasalau. Ia masi si o tātou atunu pele o Sāmoa. Le ilava se suinga tele o lo iai talu mai le the latest update le na pai ele press conference ma le Aperila. O lo iai pele tātou atunu i le tūlanga hui o le tau whasoasoa le tise ia pei o mafua anga wa umana whailo atu o na whaisima o lunga o demand ia la titi tātou generating capacity o ngai te minei o nei le tūla le patua update mai au o nei le tūla e tonu le tau nuel tātou wa le ama iei tātou wawhihaya i o na lau foile o le tasilva ia so foile le whai iei tātou installations ia ma komisi ai ia o mātou takerina o le aso sa furu lima o Aperila tau na o te ia o toe whaalelia o ia vaenga o toe foile tisi le tātou atunu i le tūlanga masana o le update o lo i te mine ia le lava e a mātou o lo whasoasoa pele le tisi i vaenga o leo atu i nātu ati ato sketches o le i vaenga e tape e ia vaenga e leo afia pe o le vaenga le iei pale mai, o le whira le pale mai e le ia awhia atalu na matari al tātou power rationing ia ma le tutonu lava o vaenga tutonu o le tātou taulanga me lo ia Ōfisa huila o le tātou ngāruenga ia ma le telo vaenga huile o lo mana mia le tātou e tisi ia whātasi eila ma le vaenga huile le mai ai o i lau lii e tau leina lo maunga le ia awhia whātasi atalu na amata le tātou tūlanga leo le tau whasoasoa le tise ia iei fo ia vaenga huile i te tono le taulanga iei ule iei a iusu ia se vaenga o le pea vai moso ia ele ia awhia atalu na ono le tūlanga huile mana mi o le tise i maisai i nai tami atu le tise le whaanga e teili taulanga i Ōfisa te telo le tātou malo ia o se vaenga na lo iei te minei o le whainga hui o le tātou o le fesui inga hui le whasosoa inga le tātou tisi o le awa iei le fuwhanga hui le tālo le ono i ona tape se lo leo vaenga i uman whasalau e leo tue tape a toa hui la se whida hui o le ua vae na o se vaenga e pe na lo ola pe lava i le telo le tātou whidas o le tulang hui whai titia le taimi hui le pe ai o le ana iei ale tātou whasalau mai le ono le se fululua a leo tele a o isia vaenga a mātou titilo tau o lava le whasoa i onda tāle iwa tue whaola i nātu ia nisi o whioanga ai a whapeo tuai tele au se fulu i o tūlanga nā lo iei tātou tisi e temne o whalola
Ia, malo whaftai la whionga le ofisili ia. Mo le to'atele fo'i o tātou mamalo le atunu o lo whapea o na whafunga mai. Ia, mai se nātou e le o mālama tele le tātou ngangana ia o le atamu whai e avatu fo'i sina summary i le whaperitania. To note, our temporary generators are scheduled to arrive today at 3 p.m. according to the General Manager of EPC, and this will help support EPC's load sharing efforts and reduce rationing impacts. Our rationing schedules are continuing, and we would also like to note that EPC is actively conducting maintenance and repair works to restore power generation capacity. Ia le tūlanga nā loa iai nei ia se update ben tu ina atu fo ia le whionga le ofisili. O nisi a tūlanga le tu ina atu fo ia wanoa i tātou Ōfisa whaasalau mo li whasili. O le tūlanga le ngaluenga lo whaatino o tātou Ōfisa Tūtotonu. Ma o lo ngānu lue fo i mai tūtino o mo le malo le tūlanga le o awhianga. I le wha mautuina o whaamtalanga i awhianga le malo le atunuu. Ia o na whaapela i o na fuafua i tāpenanga le tātou malo ini vaenga whaamama avenga. Le fo e pen saunua le awhionga i le tamaitai panemia i lana saunuanga le Aso Gafua. I le whaamaluina ai o le tātou proclamation of emergency. Ia o lea e tilo le tātou malo i le tūlanga le o le whaapawhala. Ia o la fonga matiute mō tātou masini. Ia po mea tō tino fo i tau elitise, tau malo si anga elitise o le awhapeona tu ina mai le atunuu. E whaile ama whaamama abenga o se tasile au vaenga o lo ungānu lue pea ai le Ōfisa Tūtotonu ma isi tūtino le malo i le whaatūlanga ina o le whaapawhala lea o tiute ia matūlanga o taxes le ia. I se taimi o iluma, se taimi vave mai ia o na whaapea ia o na Fa'alavelave Mātuiā ia le malo le atunuu. E pea se au te lenga le nā inga luenga o lo whaatino nei le taimi nei ta wala atu le tātou Ōfisa. Ia e me se fo inga luenga mo le toi whaalei o tātou elitise. Ia pēna tu ina atu ai fōt sanga a le awhionga whaumui. Ia ai tala le avanoa mo ni whaafesili. Ia e le awhapeona tamu whai atu i aile lau ma le whaafetaitele. Whafesili atu o le tūlanga o ia i le whaamawina o ainga o ni kisinisi fōi. Ua wha o mai ia ni lātou pusa aisa, masini e maluku po a lava lātou electrical appliances, ua whaina ono le paletonu le tise. Whakasili o tūlanga lea lo ngā lue i aile tātou Ōfisa Tūtotonu pēna tu inātou staimi o sola. Awa e tauana whaatūlanga e fo i tūlanga o le process e tauana uia o vaenga umaia o lo whaamautu taimi nei ia o na iaila i esi taimi lata mai. Tūtonu lava le vai aso lea o na whaalau i loa ina lea le mano le atunu. Ai lea wa whaamautu e iaile tūlanga o le whaamama avenga. Mo masini AC ia o masini malulu o tūlanga o tātou generators ma vaenga o mawhapena o le awhapea mwhai o na whia i tōtonu o sosoani nei ale malo. Staimi la nei vai aso ia mwhai lentu ina atua i se o tōtonga o le tūlanga o le awhatino ai le nei whamama avenga. Le tū le process. O ania ia ina hule e tau whaaido mai hule le e te tau o na meat. E se tangata e maisin tau o na whapele wanga paa i tono le aia inga leo leo Sāmoa i uporu le Fa'alavelave Mātuiā. O na mwhaileo na whatiel toe whais whamama venga ia i mon masini leo whareto. E mwhaiona o tali atu whaapeo lo tilo nei le mātou komite le tūlanga o tātou masini o tātou mea tō tino. Le fia au mai fafu e titira fo ela le taimi le au mai ai tūtonu. Wa bei fo in tau sila fia o leana declare le state of emergency. Awa, mai atupu le whawhita auli ia le fo ela e whaatala noa le taimi nei. Ia se taimi whaataita inga lua vai aso ai le whaile proclamation o tūtonu o le taimi o le piliota o le proclamation e tolu sifuru aso. Mai te tawana whaamautu o nei whaataita inga masini po mea tōtino lea au mai. O le tali atu lea ia ona wa fianga mafua mai le tūlanga lo tūlai mai le tātou e tise. Ma vaenga uma nei lea lo tilo ai fo'i ia le ngata le Ōfisa Tūtotonu
o le ofiso lo ia sili ia mai se lava le tātou mtanga luenga o lo ngafa ia ma tātou tiute ma vaenga ia po le tātou NCR, Ministry of Customs and Revenue. A vaenga o mai ia le tilo iai, tātou kumits. Tilo sili o tanga ia whamamui. Ila mo confused ila whamamui. Kono sa mga le whiunga sa mai tai whamamia o masini au mai. Te tau maua tu ia o tanga mai o masini. Po ida ia nā wha ina ua whalea mai ina ua whalea tonu le wila. So, o le alau te tulilo atua u pe o le o lo fia i te tonu ma masini a inga phone. E le whalea mai ni la tau. Mai le tamai tai whanmia. A whapea o masini wa fia. Au fia mo mia na au mai fafoni masini ya sui ai. Le wai ai tato wha mama avenga ne. Pe au mai fo ia ni au generators. Ia mo wha leo. O le fo mwhai na au mai. Pe a whapea lai wha tino tonu o biliota lea le a tala feunga. Ia ma le tato proclamation of emergency leo wha tino. Tolus furuaso. After ina opalo lea o mato e maluru. E to tonu o le aso lona lua sa fuluiva. E sa sup e se company e tau mo fie mai fafo. E anga vaala, wale la tau nu mai lola, ya me po o yuni. E anga vaala pa ile ai leo se la fo mai to tonu. E anga vaala pe au mai lau documentation i to tonu o le tolus furuaso. O le tato proclamation. Ia a le wheua tilo e wha mautu. Ia ni aso i tua atu o le tolus fuluaso le e mawhai ona whaatanga ele au mai tonu masini. Ono le fo e tilo ia le Ōfisa Tūtotonu le ngata i leo mtanga luenga o tupe maua ia me se fo i tato ofiso lo ia sili. I se taimi tala fia ngai ona ele mawhai ona oka i totonu o le tolus fuluaso ma maua i totonu o le tolus fuluaso ia o vaenga lana i se taimi tala feunga ia pe a mai e tolus fuluaso biliota. Ai tatau ona au mai uma pepa mfamtalanga o le amomia atu o le ofisa i totonu o le tolus fuluaso. A whapea la o tau nu mai sau masini na whapea na oka. Ai le au mai angi se submission i tatou ofisa. E le mawhai la o na maua whamanianga ia pe o whamama avenga i tatou tiute ma tatou plafonga. Pe o manino le atulanga. Effective la le Feiloā'iga le i Fa'alavelave tax ma ia o le proclamation period e fika nga ia le Feiloā'iga mo le whaamama avenga. How we go about le whaamama avenga. Le tūlanga le process ma le administration o tūlanga na le tawon whaamanino atu. So a whaapea lani tūlanga o ni au masini whaapea o na oka. Ia e tatau na mai whamtalanga, ia e tala whiunga ma linka na i le tūlanga o le pawa, ma au mai to tonu o le tolus fuluaso lea, o submission. Lai tau ma te matea, o le ase tele o pasene to e se mai to tonu o la funga, i le au mai ngā lea, e mawhauna e to whaata mai pe i valima pasene, po se lau pasene, po le lima lima. Le na tuina atua, i le saunuanga lea whiunga le tamai taipānmia, o le whapawhala. O tūlanga nā le ngā lulu e iai ia le tata Ōfisa Tūtotonu ma le Ōfisa lo ia sili. A le whaatinonga la ma le tūlanga o le au mai o whaamtalanga ina ia whaamaunia ai. Wai tatau fo ina whaamaunia o lea o tūlanga e tali atu ai ia ono le whaafitauli leo tūlai mai. Ai ailo na taimi whaatūlanga ina. Taimi whaatūlanga ina tolus fuluasa tau na au mai e tonu whaamtalanga. A le whaua tilo le mātou komiti. Nga i le period lea before the proclamation of emergency lana iai vaenga ia na whaatino pe mo se whaamanino ona o lena tūlai mai ane whaafitauli before the proclamation o vaenga la ia pe ono ta uas taimi wasola o lea se taimi o le vai aso nei ia ona tu mai ai loa la ia le whaamai o ionga ia o le tūlanga o whaatinonga o lea vaenga o whaapawhala o tiute ma la funga. Submits like to paperwork, there I actually go to Ōfisa Tūtotonu, o whapea I foi ale au whainga kuema.
ka e wei pai ia le tax ia e la la fia ma se taimi vave o se aso e a ia ma fai ona whaonga ia la tōli polo inga le la lo le whaalavelave Bueno, ua lelo mātou ngā lue lava i o le ofisa lo ia sili ma le mtanga luenga o tiute i tūlanga ia ina ia whaamanino ma whaamautu le process ia ona whaailoa lo la ia le manu le atunu o Tusitala sanga uma leo whao mai leo i le Ōfisa Tūtotonu le foi mātou te ngā lulue foi ma le mtanga luenga o tinām ta mai tai o lātou lea lo tau la moe tato community sector ma o le wa iai ia talusanga wa mai ai tele a inga o lo whapea na afia o le foi la titiro se awale au mai e tonu la talusanga ia ma whaatino ai foi ngā luenga ia ale tato mtanga luenga o i tūtino o mal malolo afia i pe a tato woa na i ngā luenga mo le fesosoani a inga o lo whapea o na a fia ngai ma le whawhita uli ono tūlanga o le anga la topusa aisa ma vaenga na ia o lo mātou ngā lue aila ma le mtanga luenga tinam ta mai tai o le process la le whatinonga pe a whape au mai fafu e ngā lue ma le mtanga luenga o tiuti. E ma whai la le state of emergency le mo declare nei ona au mai fua pe replace ia o loa a inga ia na whaale mai na ele wila pe ona i Sāmoa e tele a inga o tau mai fafu o le tūlanga ngā o le tatou tiuti au mai fafu o loa la o ni masini po ni aseta po ni mea tōtino tau e le tisi le titi loa e le tiuti e ese le EPC le vaenga le na o le vaenga na le foi mātou te tala noa ai i se wha mama a venga e fesosoani ai e replace ia tatou pusa aisa wa le ia tatou maketi tatou whale o loa i nei e mwhai ona whaatino e vaenga lea Tofia e ni talusanga wo o mai le pro i le tō komiti ai me sopisi nisi pai ona tauni mai nei tō komiti o le vaenga tau pisinisi o lewa tau lima ina e le tatou Ōfisa Tūtotonu ia le suenga foi po le iloilonga o whaatino le tatou Ōfisa Tūtotonu mo pisinisi tu maoti po le Chamber of Commerce le foi lawa tilo ai ia le tatou Ōfisa Tūtotonu ia mai tūtino talawhia ngai ale malo ma e tau whansila fia e iai pisinisi e lo la vea i tonu le Chamber of Commerce o vaenga foi la nai e tau ona feutanga i ma le tatou Ōfisa Tūtotonu o tūlanga o tatou ainga le taimi nei e pei lalo i foa le se fulu ainga wa au mai ia latou talusanga ma le foi e whai mātou feutana inga ma le mtanga luengo tinama tama i tai i se tūlanga o le a ave se vala au i tua ina e whapeana mai ainga au mai latou talusanga ma e mai wha maumaunga o le taue tūlanga leo wha maumaunga ina ia sosoani le whatinonga ngā ruenga tatou Ōfisa Tūtotonu ma isi i tūtino le malo ia ai mai se lava leua maua mai foi whamaninonga ma le tatou whalapotopotonga tau eltise e le o polu umao o afia i le tūlanga le tūla i mai nei le tatou eltise le motusia ma le whatinonga o le whasosoaina o le eltise e le o polu uma e tiro foi la mātou e target lava na o vaenga ia o polu le afia ma whaatino ele wala au ina i au mai tonu lato tausanga ma au mai whaamaunga e whaatino ele iloilonga le tatou Ōfisa Tūtotonu Afai e le au mai ai whako sa o masini e malulu ma sa o pusa aisa e anga ba ai whapawhara tūte ai te mana o e whaatau nenu whai lalo lau proclamation lea ona whaatau e o tau la pusa aisa po la e malulu Fatai mana ia fisili wa le foi le tūlanga tilo i tatou komiti ngalua le nei ona ele mwhai ona o umatatou ainga o ka mai ni tūlanga whapea ia e mawhai pau le tūlanga o te whaailo atu o vaenga uma nei la tilo le komiti nganulua i taimi nei ma o le a whaamanino foi pau le taimi wa lava tāpena i foi tatou whaamaninonga ia o le whaatinonga o le whaapawhalaina o le tatou tiute ma tatou tax o le tama whaina ia auta lava le vai aso le nei
ato inga whakamomo pēna o ta natulanga ta o tui ta leo lewa ta pusa aisa whakamomo. So foi tau lava na iei whaamaumanga o lau pusa aisa lea na leanga. Nei te ime ane wa mele tau ai. Na o se vaenga upolu. Lea e a fia ile tisi, ele upolu uma. Ma tau te tilo foi lai tau sanga. E au mai la vai tono no fuanga nei e a fia. A whapea lai tā pāpea a veitua le wala au e au mai whamtalanga nei e tau na iei se whaamauninga o le te alalama e papa au i tono no fuanga nei. E tau foi na mai whamtalanga ia o tūlanga o lau pusa aisa. Ia pue mai le ato o lau pusa aisa a whapea ia o le tausanga na whaatau wei lau pusa aisa ma vaenga whapea. O vaenga nei lai mātou te ngā lue whaatasia mamtanga lue ngotinama ta mai tai. Ia whaamanino o na tūlo la i o le wala au. Wa o le silo tūlanga o le toi oi tū o le mālo e au o mai whamtalanga nei. Ai e le whaingofie. O le alaua i eise mātou ia whaatantanoanga i le aso e ave le wala au i tua o na whiwhio mai fo ila ia o le mano le atunu ua awhia ma whaamaumaunga. Ma e whaamanino atu nei tūlanga whaamaumaunga ia pe a mai a fo iona tāpena le wala au lea. A le tūlanga le na iai sa whaapea e au mai totonu. Ia e te lele taimi e anu. E pauale mea lela ave totonu o le tolu sifuluaso piliota nei. E tu waile wala au ina ia au mai tausanga i tonu ia whaatino fo ila ia o le iloilonga a le tata Ōfisa Tūtotonu ia mai tūtino talawhianga ia le malo. Taino whawa i tūlanga i whaasanga whakele o kolu atoa le a whine. Pe whaia na whaka o te mai le pito le o kolu le wai ke peroka mo whai le pito a kasau mai la kusa aisa ke kadinga ke whamuru. Sāle tāua ia vaenga nā ma o le a taimi fo ia e tu wai tu el tato wala au o le a whaamanino lava vaenga o le ae ele lei mea uma ele i pe se paua pe o la vea ele whaasosoina le paua ia le foi a fio mai le a fio ngai le li polsiri e whai ona e whaamanino ia tu langa le tato whaafanua wa mai au na tāpena ia o lo mātai tuina ai vaenga o pōru a lai lo o so lo ngā lei a mea i taimi nei ia lo fio whabui so sona tu le vaenga le o lo ia mātou whaamaumaunga o le taimi e le pawa mai lea vaenga o le tunu i le vaenga o le tunu o lo ia mātou whaamaumaunga o le vaenga i le iwa se ele iei se a whianga i le tūlanga lo iei le tau whasoso al tatou tise temu a wapela e au mai lau tālo sanga po le lea mātou titilo to se nuku ele iafi ia na whaamalulu atu le lo inga le talia inga lau ai a mai fui lau tālo sanga o se nuku ele vea e se le taimi le na wa tauna mai taimi tonu na pe ai lau whaleanga ina i lau pusa aisa ma tutila tu ele i pe le pao le taimi na ia nai whaamaumaunga lana ina ia transparent ai lau tatu tau Whamui tūranga leo le tātou mai tātou o sini e tātou mai kapoaki whāleo leo o le lisi. O le asusuri leo Aperila lena e tāua e o tuailo umana whakapii. E o tula taimi ngā kia mai ngā renga lea e le to e whaasosoala e tise i le pe whaawa ngā. ia le orfofonga na ia o tu le suli me le tanto fa so so ina le tise po to e back to normal tatu e ba na fu pe te ua e ina I Fa'alavelave po se le mo tatu lino e on va fia e mo to ai go le mo sia tu le tise va nga se so le tu al tu langa ia a fa pe tau tatu fia ia e ua lamba lu fa so tatu mo le tuna to le tise pio mo tatu tu pe o tōtua lena e tā ua no a whiala tōi le Aso Gafua. E pa whia ia isi whanamai e tua I tūmāle. O lea le pokalane o iei o lava o iaini generators a wana le ale whae o tātou Tere yola po iaini generators ai tūmālo hule I tua a peila pate tainga o le vang hule lufi ele o afia ile temine e o le atu whangaloa ele o afia ile temine vaenga se io panganala ia vanga hulele pe yo si vaenga le ia ia tatou tulang hule mai malia na I lonu moenga le tele na afia ile tatou ration le fa temine ia ma se vaenga hule lo tuai le fanga pa solo tuna yo sana
Kaya nasa ito po ang ako yung ia whapena le whainga ia haise tō plan po nga le au po nga ia pia ia whaimai ngāloi moi ngā just So, vai ai nei, vai si taimi e tau sanga mai nei ai ngolo whai ala tau maliu. Vai ngā whapena. Awa pepula i se tau sanga mai whalimai whai tu malo no i se awhianga tele hule leo iai tūlanga tamna singas. E mwhaina mātou ki tūna i. Ina ia whaoa ni alwai ngana ole tu. O e tunu ui whafo pun whala tōngaro pianga te konda. O whaeloa mai ni whesoasoani ono au mai koe le sanga whaale e tatu e tisi e uli tō tuku mai se whaare tō. Whai anō whapea tō laua i ai whiutana inga. Manisi o tātou pāanga māsani, mālo whātino tātou whiutana inga nei tau ala tu tātou mtanga ruenga vai whafo po the Ministry of Foreign Affairs and Trade a le ngata leo mtanga ruenga o tupi. O la tau la lea lo ngafa ma le vaenga lea ma le whisota i atu ma tātou pāanga. But I can confirm, ia o lai ai ia tātou pāanga o whia sosuan na ia Samoa. Tuloa tu le whia mai i Patamsi. Lene Samoa po lea ngā rausi whia ngāle se whakasenganga o taimi ma i tūla. Hei o lai leo wila i lea ki tanu ma lea i tūlani. O la ofisini. E whapewheo na o tau compensate ia a onga. O whateita inga e pe o leo tata e sele Don Bosco. Le whahoe moe i masini, o le pe ai peitai. Ua awhaina ai fo'i i le taimi a onga o whanau whaati moe la tō ngā runga. O tō tanga i anga ai i se whasosoani i a onga nei whawheo no tō whaatumu i a whianga i a whia i a onga pe o tata e se. Tūlanga hule le peila i o tatou, tūlanga hule le tatou aniwas. Ele o tapea o lai whaola i tini nei. Tanu atu i le Don Bosco. Ia, aka pepole Don Bosco. A mai se la tō tālo sanga hule. So le vai aso atoni ele tapea whatasi ali. Vai aso te. Mai ia te melenga. Wa lai moli mai o tūlanga nā ni tupu. Lau tau sanga la tō wafi. Ia, aka pepole. Mai se la tū tālo sanga hule no le tūlanga hule a whaina ia le tūtawa. E ona mātou o lea me whaina mātou e tūna ina le tisi le make sure le isa impact le tūlanga taua o ina o wala whanau i vaina. O e se kukua tanga i le whakaung le o cash power i le piliota le whai i le SOS politai mi ato le nā aluna pia i le wila mo a inga pisi nisi foi sa vanga le tunu le nā pia. Le stufu naka pena o le tini. Yeah, just to respond to your question, ele tūlanga lea, salo se whamanino atu pia, ele na o ainga, o lo tilo le malo, o lo tilo le malo i tātou sectors uma, including the education sector. Ma o whapea fo iona whaanga ioi uma, ia tātou vaenga maoti. Ia ina ia whaatino lātou assessments. Taimi nei, o laua iai tātou health sector, whaatino le ia suenga fo ia le tātou vaenga le community, e iai fo ila le education sector, o tātou private sector, iai tātou businessi, na tātou company o lo whapea na au mai. I le tūlanga le whapaua cash power, ia nā peo na tali atu le awhionga fo i le ofisili o taimi nei, ia o le tilo le malo le tūlanga o le whamama avenga. Ma i taimi fo i o na wha manino atu la, ia o tūlanga ia, alo manino lava tūlanga i tiuti. Ma taxes mo tātou masini ma ne whainga ruenga ia au mai whafo, tūlanga tau e tisi. E aina na whātāua la tau wafi whaleo leo na o tupu ma la tau loa, e whaawa ole mea lea mo whaitau mai aso. E isto tō sosoani a inga ia peto e compensate, se tupe o la tau wafi ana whātau e kei a aina taimile whaleto. Ma ne fasiri ia o talsanga o mai au mai o nei loilo la ia le tata Ōfisa Tūtotonu ia mapaanga talwhengai fo ia le malo. Ai le tu uaile au mai fo i tonu ia na whaatino ina ia sei loilonga. Wa le lava e mata i tuina, e le ngata i tonu o le piliota, a o luma mai o le taimi le na whai ai le tata declaration ea lo tilo ia i fo i le tata committee. So there's no definite date for the proclamation of emergency orders.
whether it's effective on the date of purchase, the date of arrival, or the date of releasing the goods. What I am saying, the 30 days of the proclamation is a given. But that what we can permit, beila le tūlanga le sauno mai ai, bea na whaatino prior to the proclamation of emergency. Vainga na le tilo ai. We also recognize a whaapea o lai oka au mai tutono a Samoa, it won't arrive within the 30 days of the proclamation. So le fo ila titilo, a ngā I tua atu, o le period lea, o le tūlanga la, o le maoti mai o time frames nei, Staimi o luma I ona whaamanino mai fo ila ia. But I want to note, o le consider o male tātou committee, ia male tātou Ōfisa Tūtotonu Fa'alavelave Mātuiā, ia vaenga uma nei. O iei whasea o mai le tau committee, o na iei ni sio a ingo o whaatala noa fo ini so taimi o mai tau telefo. Papea mai o taimi le o le lato atunga luha. Smart meters, talking about smart meters, lau whionga le ofisi. Papea mai a pēne pau, ai toi ki atu. Wāru lalo unit o smart meters. E mawhai ona te iei ni whasea o le tasine lua ia nisi e ofo inisi e la to pisi nisi market. O le tala lava le tasi pe a whaatala lua whamani. O le pe iei ni whasea o mai tūlanga le. Sari momu atu ia le ini whasea awa mai tata Ōfisa Tūtotonu ia te leiloa le whionga le ofisiri pena o atu whasea. E lei kuna whasea vo o tia matu. Ai a whai o no le muni mau mai tangata tasi mo malo la tu. E whaao o mai se la tausanga o le ase awa le mawhai ona whai nei tangata ia me soi la tolo I nei stores po ia I markets. Il bea ia tau smart meter. Mātou tēnā whai ona monitoringa mai le mako system laita. Ia le whao ngā tangata. Mai lea tai, mi lea tai. Tusala I le mawhai ona pelongi ai mātou. E tangata. Langa langa whai na mātou I lole le ia le taimi le te whangai le tise ma taimi e te leo whangai le tise. But if it's occurring, o le asenga luenga le Ia na o tukulo mātou technical team e whai le assessment. Te tilo pois whawhitau. Taina whionga o le ofisi. Kea te tūlanga I ni whatupenga tu o afi, o ngawhatia I tato whana kotukotonga. Well, first of all, o ai o whatupea I le amai o tato afi a whamamu. O le whana kotukotonga po. Koha ia ma ta se mal so soni mai tato official tupu. Tato malo. O ngawhatia e whana kotukotonga. Tu ai ia ni tanga venga tupi. Ai o ngawhatia tato whana kotukotonga whatupenga niso tato afi o lo o ina mai. Ia tato tūlanga ia tato afi ai o lai ngawhatia li tato whaputonga o le mena na leina mato apa ia. Ia o isi vaenga I tato other developments o ia o le whatina. Ia o le matu tausanga ima ia tato malo e so soni mai la le mai. Ia whika pei ia o whakapapa kuri o kapasini. Ia whika ro. Te tusala maafia le ama ia o uso maafia le o lo whaunga dimine ia natu. Ia, sa o le. Tusa le alo ia ia whigo ia whaia na. Ia wahi tonga ia le o mai ia. E isi kore me ia whika ro le. Maafia lo ia dimine. O lai le ia whika na mai wha o. Sa o le. Lenga se apu o whale tu. Tau whionga tu no te lau si le se le ia mai le. Asa tāgo le whionga whatalo o le se ora pasala. E tasi tasi mai luma le whionga. Au le mata mo te lau so whionga mai wafia whatalo le ia mai tu. A whapea le o le ono asina le reita ia whiwe. Is there a chance in finding inventory funds si ba ai o whatutai o pea no le bua lau masina whai Sāmoa o ringa uma to e le nei a fitu mai nei e te whafo I a whini. O e si tua pena sila nei mo le tuto se dun lawa I Sāmoa. Tūlanga na iai, ai matau lio e asani lor kong kalaki e while le wafi haia ia. E te taua atu so le la whamea o conditions of hire, while le mai company. E te tau no masina haia ia tatu watuno ia hafi, e whatulanga ngana. E wai le mawhaina mai e se tampani while ma maho mai ole mai a papena o le lua masina I le economico mo lato. Ia wai a inga na papena e talapinga fau ia ma le tūlanga o lo ia.
tatou developments pole le lua le tau u tatou afi fa tau mai a kusu Esse fogo megawatts, lewa siokele whamāua siokele tise. 5 megawatts lea mai le tapo rental generators. Whawhiaran tau fōi to normal if we're still short on 5 megawatts. Wile operate mātou e tauna i sina reserve. Wale se fulula lena pauese. Ia ele whapela wale ngā whatia ile ole tusale na mātou whai atu. E tolu se fulua me ka wakile mna ambia le tunu. Ole te minei ala mwhaina mātou potuisinga e fuafua wile le sosoani mai ole pe ole ao. E mwhaina ole mātou protections wile le lusu fitu. Na vese ile ole tolu le te toi. Ole extra mai le tena. Tusa ole reserve na. Whapela e ole tulanga wile le po. Ia na pasosoa papena. Tusala e pena ole tolu. Ia le mele short fall ile pisi te minei. Mai la le lima. Yo na ye pelo le tato reserve na elu. Le tato fale afi le fia. E ia le tato underground tipo le sau ato mai fia nga tu lo I fuloso o le faso so ino le tato altise. E mai le ia fi le fia. Na mai lo le tato load control center le I fuloso. Ona fa pelo na fa so hatu le tise le tele of you anga filo le taulanga. E mai si ba ngo le tunu. Tu sala o le keipola le mai ia le mal si anga le mai fia. Le na fa le tu. Le la uma te fa le. Tu sei e tolu ava henga ina afi el tato el tisi na mafua mai ono el tato underground cable en fale tonu fale le lolo el tato underground cable ai tu pulo mal tama I matangi le no so ila so sa tele le afi anga el tato network tu sala o ba henga na ia na afi e ful matato afi e fale to tu sai mai atu ba henga ia ai fale tonu mai ro matato le la wala ina tau fa so tato el tisi Tai nei pe no ta wo le fati no I loilonga le fu e tauna tu ina tu le vala au ia ina ia fa pe na fa ilo mai fu ia tatu ainga na business fa pe na afia ia na fati no fu ila ia loilonga tatu Ōfisa Tūtotonu o le taua men le ne tauna fati no mai tonu pilota nei ai paule tu langa fa mautu o le wa tilo le tatu malu ina ia se fa ma venga a me se lava mo tatu ainga ia na business wa afia Toia wa tele tu langa wa le fa pela mai uma tal sanga I tonu e tauna fatino le loilonga pe moni me fa maoni ona tilo foi le malo se tu langa tala fiangai ina ia fai me fa mama avenga mo le manu le atunu fa pe na afia mai ese uma tu langa wa fianga mai ele o lo le taimi nei po le atu langa le afianga le ai fa to a mawala se autelenga pe a mautu mai tonu ia tata fa mtala nei mai se lava mai tonu o vaenga ia fa manino atu pe na ono fuanga o lo fa pe na afia I le tulanga le o tu lai mai tata o tis e ai na na o fai fa mo mo te mina pe le pawa ngau ia la to le to tina e ia se sila lo tum tanga ringa
e whai e se fuafuanga pe au mani whaamaua. Tilo foi la ia iai I tūlanga tala whiangai. Wai peia na manino lava le saunoanga le awhionga tamaitai palmia o le sosoani ono o le awhianga. Ai mai se lava ia mo tātou āinga, ia mawhapea ia tātou pisinisi wa awhia ono tūlanga tūlai mai le tise. Ia, mo le